पाउचेद युमफम ओइबा मर ओइबा पाउ खरा अपडेट तौजरी माउंट हेरियट की ममिंग माउंट मणिपुर ओनग्रे एंग्लो मणिपुर वार्ड लोई थाकिबसिंग इकाय खुमनबु उत्पा ओइना मिंग ओनबनी अमित शाह हौखिबा कुमजा लेसिंग अमगा चनिपान मरफुद्राम माथोइदा मणिपुर अमदे ब्रिटिश की मरक्ता सोंगखिबा एंग्लो मणिपुर वार्ड लानफा ओइना पुदुना लोई थाकिबा निंगथौ मसासिंग अमसुंग थौना फाबा लानमिसिंगबु इकाय खुमनबु उत्पा ओइना अंडमान की माउंट हेरियट पो माउंट मणिपुर हाइन ममिंग ओनग्रे माउंट हेरियट पो करिगिदब माउंट मणिपुर हाइन ममिंग ओनखिबनु हाइबगी मतंगदा फंगबा पाउना हाय लानफा ओइना मणिपुर दगी पुखिबा निंगथौ मसासिंग अमसुंग लानमिसिंग अदु माउंट हेरियट तलेहनगे मणिपुर की निंगतम लानगा थानाबा यात्रबा मफम अदुबु माउंट मणिपुर हाइन ममिंग होगले आइना यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ना अंडमान की कोनु पोर्ट ब्लेयर पांगथोकपा मियाम तिनबा थरम अमदा फोंगदोखरे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड सेमगत चागलिबा प्रोजेक्ट के संगाबगी थरम अदुदा वा nganglادuna अमित शाह मखाताना हाई कुमजा लिसिंग अमगा चनिपान मरफुद्रा माथोय की एंग्लो मणिपुर वार मतुंगदा मणिपुर की निंगथौ कुलचंद्र अमदी निंगतम लानमी कुनिथोइबो अंडमान निकोबार के माउंट हेरियट हरपा मफम असिदा लोई थाखिबने मखोइना ब्रिटिश की मेउक्तो उत्खिबा मतिक मथौना अदुबा इकाय खुमनबो उत्पोइना मतम अमदा मखोइना लेरंबा कला पनी की मफम असिबो माउंट मणिपुर हाइन मिंग ओनर पलेगांना फिरेप लौखिबने मणिपुरी सिंगना अवांग नोंगपु की लमदम सिंग असिदा ब्रिटिश पो ngak thoknaraba honabada kumja lising amaga chanipan yakhai ga taret amadi lising amaga chanipan marfudra mathoi ki lanphamda asauba thodang lawkiba phurup amane apikpa phurup oijerabasu yamlaba british ki lanmi sing asibo lan thengnabada hanbal hitana mayoknakhe masigi samatakta state asi masagi oiba constitution semjaduna lengak chabalamda mamane lamdam asi british ki khuya khada matam changna lermlabasu lepalaitana british ki meyuk lan kyamrom auge ब्रिटिश की मयुक्त लैबगीदमक मणिपुर की जुबराज टेकेंद्रजीत अमदी जरन थांकलबो मियाम ममांगदा थौरी यान्दुन आटखिबने मखोइबो मियाम ममांगदा आटखिबा असिन निंखा तंबगी इहवासी मुथतपा ngamlagani हाइबगी थाजाबा ब्रिटिश ता लैगे अदोबो मदुगी ओन तैनबदा मियाम के मलक्ता निंगतम पांबगी हुल हानदगी हेना फावरखे ब्रिटिश की मयुक्त लान हौरबदी सीबा नत्रगना कलापनीदा लोई थागनी खंगना खंगना हनबलैतना मणिपुरी सिंगना लेपतना लान हौखे असिगुम मणिपुरी सिंह की मथौना मरिंगचे लेबाक मियामना मयेक सेना खंगदबनी हायरे मणिपुरी कयाबु लोई थाकिबा अंडमान एंड निकोबार की मफम असिदा मणिपुर लेंगांगनासु मतम कयागी ममांगदगी मेमोरियल कॉम्प्लेक्स हानिंगबगी अपांबा फोंदोक्तुना लाखिबने हारिबा मेमोरियल कॉम्प्लेक्स असिना लांगकोइबा कयागी पुंगनिंग चिंचिनफम सुवैगने लाइबाक असिगी हरुकलिबा नहासिंग असिनासु अंडमान निकोबार लाक्तुना सेलुलर जेलना चिंगबसिंग यंगतुन मतम अमदा इंडिया की निंगतम लान मिसिन ब्रिटिश की मुक्त थौना फन हन बलैतना होनखिबसिंग अदु निंगसिंगदन मखोगी खुदुंग इन्ननबो होनमिनसे इथतसिद नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मिंगदा अचौब मेमोरियल कॉम्प्लेक्स अमसु सेमकलागने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नसु नेताजी के मबुक दोमेट जनवरी कुलुमदोय असि इंडिया पुंबदा पराक्रम दिवस हाइना पांगथोकनबा खानख्रबने नागलमरोमद मोदी अमिते मतजा मणिपुर की असेंग मरमने एन बिरेन इंडिया की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमदी होम मिनिस्टर अमित शाह मणिपुर मियाम की असेंग मरुपनी आइन मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन बिरेन फोंदोखरे अंडमान निकोबार लेपा माउंट हेरियट पो माउंट मणिपुर आइन मिंग ओनखिबबो नुंगाइबा फोंदोक्तुना चीफ मिनिस्टर ना महाके सोशल मीडिया अकाउंट दा थागलकपा पोस्ट अमना हाय कलाफनी की माउंट हेरियट ब्रिटिश दा लोई थादुना तमखिबा मणिपुर की निंगथौ कुलचंद्र अमदी निंगतम लान मिसिंग बे गाय खोमना बोट पोइना माउंट हेरियट पो माउंट मणिपुर हाइना यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ना मिंग थोनबिरकपा असे हाइनिंगाइ लेतन नुंगाइबा फावे मासिदासु नतना माउंट मणिपुर दा मणिपुर की निंगतम लान मिसिंग अदुगी निंगसिन खुबम अमा साबदसु सेंट्रल गवर्नमेंट मतें पागलागनी हाइनासु होम मिनिस्ट्री ना लाउथोरपा असे मणिपुर पुंबगी चाउथोकसनिंगाइने माफम असिदा मेमोरियल कॉम्प्लेक्स हाननबगिदमक मणिपुर लेंगा कमदि अंदमान लेंगा के मरक्ता लीज एग्रीमेंट इननबा थबक वाइकट पाउरे हाइनासु चीफ मिनिस्टर ना माखा ताखे अतोप पाउ अमदना ग्रेटर इम्फाल रिंग रोड सेम्बा यारोय खुंजासिंग एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी की मखाद इम्फाल रिंग रोड सेमनदबा थबक पाइखलकलिबा असिना खुल क्यामरुम सोखन बमरुम खुंजासिंगे माइकैदगी जानिंगदबा फोंदोकनख्रे हिरमसिक मरि लेनना ngasi मणिपुर प्रेस क्लब द सेंटर फॉर रिसर्च एंड एडवोकेसी क्राम अमदी जुट फोरम फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अनिना खुसमनदन नोंमगी वैबा
Khana nainabagi mifam pangthokre mifam maduda ADB na finance tawduna paikhalakliba ring road project asina COVID-19 ge laisat manung asida khunja singda pigador pa saithing adugi matangda kumna khana nainakhe Thaurong maduda wangal aduna Crown gi Secretary Jiten Jumnam Nahai chakot thorang ki thabak paikat bhai pasi mafam maduda hanadagi leijaraklaba yellow missing adugi ayawalo pasange marmasina handak ADB na sentang thadana semgadar project asigi matangda marik chumba survey ama chathaduna miyosing asigi ngaklowa mathambi ho patangai fade ring road project asina sokhalaba tharun khungi chairman TS Ramaina hai project asigi mari leina khul asi hongtokna na sahi asigi August 13 ta eviction notice thokre masina khunjasing asi masagi khul makta da mitop amagum halle oirakliba phibam asida khul asigi lammang lagadra amade makhoibo namduna tanthok pirak lagadra aibagi mi paiba pawle masida project asigi mari dena offices sing na su khunjasing ka watana dun ayaba laukiba leitre karigumbar ring road asi khul asi faudun sem ke batarabati sahi kya ki bamangda leicharakba khul asi putkragani harba ring road asina mi kungna taba chingmairo sangakpam capital project legislative assembly na chingba फाउदुना सेम हाइबसी मरम चादे पेट्रोल डीजल की ममल खंगवांग वांगले दिल्ली दगी मणिपुर न पेट्रोल की ममल वांगले पेट्रोल अमसुंग डीजल की ममल वांगखलकपन मियामदा पीरिबा साइथेंगसी खरादा ओरगसु कोखननबा मणिपुर लेगांग लरुम बेलु एडेड टैक्स हाना लरुप चांग दगी सादा मरी दशमिक मंगारोम हंदजरगसु मालेम की थाउगी कथिल द लेपतन ममल हेंगलकपदगी इंडिया द थाउगी ममल खंगवांग वांगखलकले State loba value added tax wangba nembagi maka pon petrol amasung diesel gi mamal su state amaga gi marak dasu kenare hayinga yupung taruk dagi yon ba hawu dori pa khwai dagi nawa mamal asida Delhi Calcutta amasung Chennai da piba petrol diesel gi mamal dagi Manipur da piba mamal na khangwang wang pa hele Delhi da petrol liter amada lupa chamaga sukna manga paisa ni fugong panda yon gani aduga diesel gi mamal liter amada lupa marfudra mari paisa ni kun gani thoi pi gani Kolkata dana petrol liter amagi mamal lupa chamaga sukna taru paisa tara diesel gi mamal lupa marfudara taret paisa kuntra kom toy to jon dauri adoga Imphal dana petrol liter amagi mamal chamaga sukna taret paisa tara gani thoi amasung diesel liter amagi mamal na lupa marfudra manga paisa ni fuga mapan to jon ga dauri ngase yupung taruk tagi ahing eugi pung taruk mamang phawbana petrol liter amada lupa chamaga sukna taru paisa humpodra taret amasung diesel liter amada lupa marfudra manga paisa tara ga mari to jon ke Pawasina makatana hai atumanmak Mumbai dadi petrol liter da lupa chamaga taraga mathoi paisa nifum doi amsung diesel liter amada lupa chamaga sumna ani paisa taramanga pire Bengaluru duna petrol liter amada lupa chamaga sumna mapan paisa taraga taruk amasung diesel liter amada lupa chama pire Hyderabad da petrol liter amada lupa chamaga sumna mapan paisa umpodra doi amasung diesel gina liter amada lupa chamaga sumna ani paisa marfu pire Northeast की इकोनॉमी की हरपम ओरिप असम द पेट्रोल लीटर अमद लुपा चामगा सुपना अमा पैसा मरी खक तमक पीरे अदुग डीजल की ममन लीटर अमद लुपा मरफुद्रानी थोई पैसा हुंपुद्रा मपन पीरे नागालैंड की दिमापुर द पेट्रोल लीटर अमद लुपा चामगा सुपना अहम पैसा मरफुद्रा मथोई अमसों डीजल लीटर अमद लुपा मरफुद्रा मगा पैसा हुंपुगा तरुक पीरे मिजोरम के आइजोल द पेट्रोल लीटर अमगी ममन लुपा चाम सुपना अमा अमसों डीजल की ना Mambit City da lupa marfudra hom toi paisa yangkai hom toi pire asumna laibak asik ke awang nupup state sing lagi Manipur na petrol amasuk diesel ki pamal khwai dagi wang pawaire ngasi jon ki pamal asiga ayang ek tagi jon ka dor pamal asiga yang bada paisa kuntra maga ki chang thai galagle Manipur ki puari da ayosik makada salaiba petrol pump sing da yon ba thau ki pamal ayang ki asina khwai dagi wang ka dori nagalam rom da makut sang lubani aibam yu jel da thajin khre Haksang ipibam tongalaba chahi nauribi nupi macha amabu pharaba matungda makut sangkibani aiba nupa ama special judge pokso Imphal West na tha asi kuntra pa wan mit taraga mangadi judicial custody remand pikre Corner judicial custody remand pikra ba mi adudi singjamai singham kha maisnam laikai daki na mairakpam inausa mitai allies ware pa ipa sahi ni phukam apan churabane Magtha asi ki taraga mathoida thodok aduga mari lena police na phagala pa matunga si phawwa police custody de lerakibane Lui dan makata na judicial custody remand pina da kasi police na ko to potora ke bani Thaudoga sigim tang do police dagi phangba pauna ai au ke pakum jali sikani taraga papan ge September taraga matoida na pimasa ado mai tan kaisang bam manikanta Salam iboya amadi saikhom mandakini chanu ko bumi humna bhaduna pukhraba matungda aronba mapamawata thamduna warip iparama khut sangki bani molis Sangki bani ahli imong manung ki mekai dagi Imphal West Women Police Station da wakala ki bani
loinana angang aduki macindagi mahakpo waripa ipana makut changlaba matungda mandakeni chanuna mahaki maboki mayumda tamlam kibani habesu khangbangam kibani kesa jiki ai wona court thamlakiba submission aduna pallibadi police na phagalaba waripa ipagi mathakta wangpang chathabada mahaki mathakta siriba paran sing amdi thobuk adugi asumba sing losinana ba honare loinara makhatana thijinbada mahakasi manipur police department da thabak tawba miyoini habesu khangbangam le Amarom the case asiga mari tenan October taraga mari da korna anticipatory bill pikraba mitai langol dagi maitan kaisang marikanta kwagaitil laisram laikai dagi salam iboyaima mitai amade kwagaitil laisram laikai dagi saikhom mandakini chanu police na kaubada lakhidre aina panke Kodasina submission sing amadi case record sing kumni yenglaba matung de quiz inaungsa mitai tha asi kontra fa panamit taraga mangani police custody iman pikhibane Loinana ko equis home the pikiba anticipatory bill objection so police ki makai digi tha asigi kontra pa gi manungda pikhalakna pa koda sina jatang piki makatarakba atopa pau amadana dalit sinmi amatamthin hat ke bagamar ilainana nihanga amaso phare Haryana gi singphuda lomi singi protest mafam amada ngarang dalit labor amabatam thiba mihata hat ke ba aduga mari ilainana anisuba nihanga warrior sikamaso phagre masagi sei kontra manga suraba Lakvir Singh Kauba Dalit Lever ama oi thangba makut amasong gia thangba makhong kaktalaga tamtina hatuna mahaki haksang adu singhuda police barricade amadu pansilaga rambal thengna kibane ngarang namidang waram nihangka ama wariba Sarvajit Singh na hari Haryana police da surrender tawraki amasong tamthiba mihat adu mahana chathakibani aike Dalit Lever aduna sikki assemblary Guru Granth Sahib mangthogi aibagidam mahakpo hatpani aike Haryana State Minister M.L. Khattar na Chandigarh da leipa mahaki jumda awangba thaki mi pama ba pangthokna mi hada du khanage Home Minister Anil Bez amus State Police Chief yauke the Minister Khattar na mi pam aduda thabak lokot khani wasakhe hauki ba sahi da su nihanga sing chena ba thodo ama thoke COVID lockdown manung da Punjab policemen amana chatpa yabagi pass ulu an nihanga singna harbada Patiala da mahakpo thangsang amana magi makurga tatke Punjab ki Taran district ki lakpi sing botam tina phubada natana makhong makot kaktalaga atkiba mihada adu da chenaba phadaba miyusing adugi mathakta akanba thabak lokhana ba dalit ki luptana magada demand tawkre Akhil Bharatiya Khatik Samaj Akhil Bharatiya Barwa Vikas Sangha amasung atai dalit lupsin akanba demand adu tawraduna National Commission for Scheduled Caste ki chairman Bijoy Sampala da memorandum ama pisenkre heroin ke ji chamri yankai phakre Australia the Australian dollar million 140 US dollar million chamasuk namari gi oigada ba keji chamri yankai gi khwaida gi yamba heroin segment ama phare amasung aina jadaba drug adu pusilakpa gi matangda Malaysian national ama phare aina ngasi thangjinumita Australian police na phangdokre drug adu ceramic tiles hapa container amagi manungda losindana puraklambani aire makatarakba atopa pau amadana Myanmar junta chief sapita yahondre ASEAN Myanmar military government gi chief adu lakliba ASEAN summit amada jahularo aina ngasi thangjanumita group atuna phangdokre mesimina ki wathok ama losinana bagi military government adu gi firep ki matangda nungnang ba hengalaki baga piribasi group adu gi nakandagi atangba misai amane military government adu gi luchingba min ong alaingba October kungatar kunipan summit aduda invite tawdaba aina irai athengba pangthokiba athuba mifam amada Association of Southeast Asian Nations ASEAN gi foreign minister singna yana kre aina ASEAN gi hauji ki chair Brunei na aike lisinga baga sampar humfugani thoiku amagi matung tagi am matam da military na lenga perkiba Myanmar da lisinga baga sampar marfudra tarita ASEAN da jorokriba matung da group asida leiba kasina tingkang am oidula lakibane Mafam dogi monitoring group amagi matungina military ku atugi makhada haujuk pawada misam lisinga ma sikre special envoy aduna susi unhanan bagi demand adu ASEAN gi maruiba dialogue water singna su kana sawatke ihairumeta apun ba statement amada US Britain Australia Canada South Africa New Zealand Norway also East Timor na Myanmar du wariba satheba phibam aduda mahoi haksin na nungnangi aiki amasu matam sangna Tintaduna Lerakrab Special Envoy Brunei Second Foreign Minister Eriwan Joseph ka apabamong da wari chanana ba nebido da apel tauke Arabida content sing asigi marwaiba pau khara asiba pau damjaiba Manipur local news YouTube channel amati Facebook page asidaki yang biriba punama pataka sari channel asina dom da kanara badi
subscribe tawbidribasina subscribe tawbiramo loinana like and share tawbusu kawbigno pramappo amuk hana thagasari